umusirikare w'ipeti rya marishali, irya nyuma mu gisirikare rifitwe na bake ku isi kandi ryagizwe na bake. Akaba yari afite abagore bagera kuri 12 bose beza kandi ku buryo buhebuje. Akaba n'umwe mu basirikare Afurika yagize bakomeye kurusha abandi bose. Niwe uno munsi tugiye kugarukaho. Wakibaza ngo ninde? Ese amateka ye yose ni ayahe? Ubundi kugira ngo abe umusirikare ukomeye bigeze aha byaturutse kuki? Yabigenje ate? Tuguhaye ikaze mu kiganiro kirambuye kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Nk'uko nabikubwiye, tugiye kugaruka ku musirikare w'intwari kugeza ku mwuka we wa nyuma muri Afurika. Yavutse ahagana mu mwaka w'1952 hari ku itariki ya 18 Kamena, agatabaruka ku wa 20 Mata 2021. Yari umusilamu n'umukuru w'igihugu cya Chad, wagiye ku butegetsi ahagana mu mwaka w'1990. Bivuze ko yari amaze ku butegetsi imyaka igera kuri 31 yose. Ni nawe wari umugaba w'ikirenga w'ingabo za Chad, akanabuhagarariye ishyaka rya Patriotic Salvation Movement yashinze ubwo yari mu buhungiro muri Sudani. Uwo nta wundi ni Perezida Idriss Deby Itno. Idriss akomoka mu bwoko Babdite. Yagiye ku butegetsi nyuma yo kuyobora inyeshyamba zahiritse ubutegetsi bwa Perezida Hissène Habré mu Kuboza 1990. Mu mwaka w'1996, nyuma yo gutsinda amatora, yakomeje kuyobora igihugu. Yongera kwiyamamaza, anatsinda amatora yo mu mwaka wa 2001, 2006, 2011 ndetse na 2016. Yize amashuri ye mu ishuri ry'umuyobozi w'igihangange Momo Afurika yagize mu perezida w'impinduramatwara no guharanira kwishyira ukizana kwa Afurika, Colonel Muammar Gaddafi. Noneho mureke turebere hamwe amateka arambuye y'uyu mugabo Idriss Deby Itno. Ubaye utarakora subscribe wayikora tugakomezanya n'Inzobere TV Show. Idriss Deby Itno yavutse ku itariki ya 18 Kamena 1962 mu cyaro cya Berdoba, ni nko mu birometero 190 uvuye mu mujyi wa Fada mu majyaruguru ya Chad. Se umubyara yari umukene wavaga mu bwoko bwa Bidite mu miryango ya Zawa. Idriss Deby Itno yakurikiranye amasomo y'idini rya Isilamu mu ishuri rya Tine, akomeza mu ishuri ry'Abafaransa muri Fada, udafite n'ishuri rya Franco-Arab mu gace ka Abéché. Yanize kandi muri Lycée Jacques Modena mu gace ka Boncourt. Yari afite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bijyanye na siyansi. Nyuma yo gusoza ibijyanye n'amasomo asanzwe, yinjiye mu ishuri rya gisirikare ry'abofisiye bato mu murwa mukuru wa Jamena. Asoje amasomo ye ya gisirikare, yoherejwe mu mahugurwa ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubufaransa. Aza kugaruka muri Chad ahagana mu mwaka w'1976. Ikindi wamenya kuri Idriss Deby Itno kandi nuko afite impamyabumenyi y'umwuga mu byo gutwara rutemikirere. Idriss Deby Itno yakomeje kuba umuntu w'ingenzi kandi w'umwizerwa kuri Perezida Felix Moron no mu bihe bikomeye ubwo Chad yari yacitsemo ibice. Muri Gashyantare 1979 yasubiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubwo yagarukaga yasanze igihugu kiri mu bihe by'intambara z'urudaca, maze arwanira ku ruhande rwa Hissène Habré wari ufite ububasha buva i Burayi mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyuma y'intambara yamaze umwaka mu 1982, Habré aba perezida. Yahise agira Deby umugabo w'ingabo z'igihugu cye cya Chad, nawe yiyerekana nk'indwanyi y'akataraboneka ubwo yayoboraga intambara. Yakubise itanzitse abarwanya ubutegetsi baturutse mu burasirazuba ahagana mu gihugu cya Libya. Mu mwaka w'1985, Perezida Habré yohereje Idriss mu murwa mukuru w'Ubufaransa, Paris, kujya kwiga ibijyanye n'amasomo ahambaye y'intambara. Ubwo yasozaga mu mwaka wa 1996, yahise agirwa umujyanama mukuru mu by'umutekano mu biro bya perezida. Mu mwaka w'1947 yongeye kuyobora urugamba rwakubise intagondwa zavaga mu ruhande rw'igihugu cya Libya. Intambara Idriss Deby yayoboye afatanyije n'Abafaransa muri operasiyo yiswe Toyota.
ni intambara yateje igihombo gikomeye inashegesha umwanzi. Yakomeje kujya akubita umwanzi wese wateraga igihugu cya Chad, byatumye we na perezida ku itariki ya 1 Mata 1989 bongererwa abashinzwe umutekano hashingiwe kuri raporo y'umuryango ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Perezida Habre yashinjwe guhohotera ikiremwamuntu, kudakurikiza amategeko, iyicarubozo, gufunga inzirakarengane ibihumbi n'ibihumbi adasize n'ivangura. Mu gihe ibi byabaga byateje igisa n'urwikekwe mu mibanire y'abayobozi bose ba Chad, maze perezida Habre ahita ashinja ubugambanyi no gushaka guhirika ubutegetsi abayobozi barimo Idriss, Minisitiri Mahamat Itno n'umugaba w'ingabo Hassan Jamor. Bidatinze Deby yahise ahungira muri Darfur mu gihugu cya Sudani, ahava yerekeza muri Libya aho yakiriwe mu murwa mukuru w'igihugu n'umugabo udasanzwe mu babaye muri Afurika, perezida wa Libya Gaddafi. Babandi barimo Minisitiri Itno n'umugaba w'ingabo Jamor bahise batabwa muri yombi, baza no kwicwa bashinjwa icyaha cy'ubugambanyi. Maze abantu bose baturuka mu bwoko no mu gace kamwe na Idriss barashimutwa, barafungwa, banatotezwa bikomeye. Benshi bapfira mu mivundo, abandi baricwa. Maze Idriss Deby Itno aha amakuru inzego z'ubutasi za Libya. Amakuru zari zikennye bituma Gaddafi yemerera Idriss Deby Itno ingabo zahiritse ubutegetsi bwa Chad, ariko na Deby abemerera kubaha imfungwa z'intambara za Libya zari muri Chad. Ku wa 2 Ukuboza 1990, ishyaka rya Patriotic Salvation Movement ryashinzwe na Idriss rigaterwa inkunga n'igihugu cya Sudani na Libya bafata ubutegetsi nyuma y'umupangu karunduro wahise unashyira iherezo ku butegetsi bwa perezida Habre. Ese wumvishe amavu n'amavuko ya Idriss Deby Itno? Ubaye utarakora subscribe wayikora ukanasangiza amateka abandi nabo bakamenya amateka y'uyu mugabo w'icyatwa muri Afurika. Noneho tugiye kugaruka ku mateka ya Idriss Deby Itno nka perezida wa Chad. Mu mwaka w'1991 kwa 28 Gashyantare nibwo Idriss Deby Itno yemejwe nka perezida wa Chad nyuma y'amezi 3 asa n'inzibacyuho yari ayoboye. Mu myaka 2 yakurikiyeho, Deby yarwaniye ubutegetsi mu buryo bukomeye, ahanganye n'inyeshyamba zabarizwaga mu itsinda rya MDD ry'abarwanashyaka ba perezida Habre wari warakuwe ku butegetsi. Mu mwaka w'1993 nibwo bwa mbere nyuma y'imyaka itari mike Chad yabashije gushyiraho amabwiriza yemeza amashyaka, habasha no kuba inama ihuza ishyaka ryari ku butegetsi n'atavuga rumwe naryo. Yanitabiriwe n'abadiplomate baturutse no mu bindi bihugu barimo abikorera n'abahagarariye ibihugu byabo. Nyamara ntibyakuyeho burundu uduterushuma turimo n'utw'ishyaka ryayoborwaga n'umusirikare w'ipeti rya liyetona witwa Moses Kete ryifuza kuyobora na leta ibirombe byacukurwagamo bya Doba Basin. Nyuma y'impfu z'inyeshyamba magana haje kubaho amasezerano y'amahoro hagati y'inyeshyamba na leta ya Idriss mu mwaka w'1994. Iby'inyeshyamba ariko ntibyari bigeze ku iherezo, kuko hahise haduka indi mitwe y'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Deby zirimo FARF ya Kete al-Loken na FDLR yaje kwihuza na MDD hagati y'umwaka w'1994 n'1995. Ubutegetsi bwa Idriss Deby Itno bwagiye bugirirwa icyizere kuva mu ntangiriro y'1990 n'ibigo bikomeye birimo nka Banki y'Isi. Hemejwe itegeko nshinga rishya rya Chad muri Werurwe 1996. Nyuma ya referendum hahita hategurwa amatora ya perezida muri Kamena. Ni amatora yegukanywe na Idriss Deby Itno ku majwi angana na 69%. Mu mwaka wa 2001 Idriss Deby Itno yongeye gutorwa n'amajwi 63.17%. Mu mwaka wa 2006 umugambi w'abarwanya ubutegetsi bwa Idriss Deby Itno waje guhomba. Wari umugambi warimo kurasa indege ye, nyamara biba iby'ubusa. Muri Mata 2006 habaye imirwano y'ingabo za leta n'inyeshyamba zari zateye umurwa mukuru w'igihugu N'Djamena. Ibi byateye umubano wa Sudani na Chad kuzamo agatotsi. Deby ashinja igihugu cya Sudani kuba inyuma y'umugambi mubisha w'inyeshyamba zateye leta ya Chad. Yongeye gutsinda amatora
ku wa 8 Ugushyingo 2006 yongera kurahira kuyobora igihugu cya Chad. Uwo muhango wanitabiriwe na perezida wa Sudani Omar al-Bashir, maze we na Deby bongera kwemeranya ku bwiyunge mu buryo bwa kidiplomate. Inyeshyamba zokeje igitutu ubutegetsi bwa Idriss Deby ku buryo bwo hejuru guhera muri Nzeri 2006. Inyeshyamba zakomeza zicengera kugera ubwo zigeze mu murwa mukuru w'igihugu ariwo Jamena ku wa 2 Gashyantare 2008. Iminsi igera kuri 4 kuva ku wa 6 Gashyantare 2008, maze abinyujije mu nama n'abanyamakuru abatangariza ko ingabo z'igihugu zakubise inyeshyamba zikamusubiza ku isuka. Inyeshyamba yanise abacancuro b'Abanyasudani. Ikindi cyaranze manda yatsindiye 2006 ni referendum yemejwe n'abarenga 77% guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mu majyepfo y'amajyaruguru y'igihugu hatangiye kubakwa inzira zinyuramo amavuta za kilometero 1070 zihuza igihugu cya Cameroon ndetse na Chad. Uyu mushinga wasojwe mu mwaka wa 2003 wishimirwa na Banki y'Isi nk'igikorwa cyiza cy'ingirakamaro kije kinunganira gahunda yo kurwanya ubukene, kuzamura imibereho y'abatagira kivurira no kurengera ibidukikije. Wahuriyeho n'abikorera, Banki y'Isi na guverinoma zombi, ariko igihugu cya Chad kikaba cyari cyemerewe kubona inyungu zigera kuri 12.5% yavaga muri uyu mushinga, nk'uko amasezerano yasinyweho n'abari bahuriye kuri uyu mushinga abigaragaza. Mu mwaka wa 2006 amahanga yatangiye gusa n'agira amajanja uyu mushinga. Idriss Deby ashinjwa kwifashisha amafaranga ava muri uyu mushinga mu mpamvu ze bwite zitari zifitiye inyungu rubanda nyamwinshi. Ni ibintu leta ya Deby bamaganiye kure mu bihe binyuranye. Mu mwaka wa 2011 ku itariki ya 25 Mata yongera gutsinda yanikiye kure abo bari bahanganye mu matora n'amajwi 88.7%, bituma yongererwa indi manda nk'umukuru w'igihugu cya Chad. Mu bijyanye n'umutekano, mu mwaka wa 2012 Deby yohereje ingabo zirenga 400 zo kujya gufasha igihugu cya Central African Republic mu guhashya inyeshyamba no gucunga umudendezo w'abanyagihugu. Umwaka wakurikiyeho yahise yohereza izindi ngabo zirenga 2,000 ubwo ibintu byari byadogereye muri Mali. Ubuyobozi bwa Idriss bwakomeje kugenda bushinjwa ibyaha bya ruswa, ibidakwiye, nk'uko akanama mpuzamahanga karengera inyungu n'uburenganzira bwa muntu kakomeje kujya kabigarukaho cyane, bikaba byaraterwaga n'imikoreshereze isa n'idahwitse y'ibyinjizwa n'umushinga w'amavuta. Mu mwaka wa 2006 iki gihugu kikaba cyarasohotse kiri ku mwanya wa mbere mu bihugu byamuzwe na ruswa. Umwaka wa 2012 Deby yatangiye ubukangurambaga bugamije kurandura burundu ruswa. Ni mu gikorwa cyiswe Operation Cobra. Byaje gutangazwa nyuma ko cyinjije agera kuri miliyoni zirenga 50 z'amadolari. Gusa imiryango itegamiye kuri leta yavuze ko iki gikorwa kitari icyo kurwanya ruswa, ahubwo cyari icyo gukandagira uwitwa umukeba wese binyuze mu kumushinja ruswa, nyamara hari n'ubwo yabaga adahari. Mu mwaka wa 2016 iki gihugu cyashyizwe ku mwanya utari mubi w'147 mu bihugu 168 mu byabaswe na ruswa. Ubutegetsi bwa Idriss bukaba bwararanzwe no gutanga umusada mu bikorwa byo guhashya umutwe w'inyeshyamba n'ibyihebe kabuhariwe wa Boko Haram ubarizwa mu majyaruguru y'igihugu cya Nigeria. Mu mwaka wa 2015 yatangaje ku bufatanye bw'ibihugu binyuranye bamaze guhashya umutwe w'ibyihebe bya Boko Haram. Mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa Mutarama akaba yanatsinze amatora, yari anahanganye n'umugabo w'icyamamare wari impirimbanyi y'Afurika, akaba perezida wa Zimbabwe mu matora yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Maze mu ijambo yavuze arahirira uyu mwanya, abwira abaperezida b'ibihugu bari bitabiriye umuhango ko umwiryane n'amakimbirane ku mugabane wa Afurika bikwiye kugera ku iherezo. Ati, binyuze mu nzira y'imishyikirano cyangwa imirwano, tugomba kugera ku iherezo ry'ibihe bidafite umumaro. Ntabwo twagera ku majyambere n'iterambere tuvuga mu gihe tukirwaye iyi ndwara. Dufite kumva ko gukemura ibibazo
by'amakimbirane ariyo ntandaro n'intambwe ya mbere dufite gutera ngo tubashe kugera ku bisubizo nka Afurika. Kimwe mu byo yari ashyize imbere kikaba cyari ukurwanya byimazeyo umutwe w'inyeshyamba za Boko Haram. Muri Werurwe 2016 umuryango wa Afurika yunze ubumwe wemeranya kwegeranya izindi ngabo zo gukomeza ibikorwa bya Multinational Joint Task Force zigera ku bihumbi 10 mu nama ya 21 byo kubungabunga no kurengera ibidukikije yabereye i Paris. Deby yazamuye ikibazo cy'uko ikiyaga cya Chad gikomeje kwangirika, asaba inkunga yo kumufasha mu kurengera iki kiyaga n'ibinyabuzima biri muri icyo kiyaga. Muri Mata 2016 yongeye gutsinda amatora nyuma yo kongera kugirirwa icyizere n'abo mu ishyaka rye. Umwaka wa 2016 yumvikanye asa n'ushaka gusubiza itegeko nshinga uko ryahoze rikagira manda zigenewe umukuru w'igihugu, kuko ibyari byarakozwe muri 2005 byagendanaga n'ibihe bitoroshye by'ubukungu igihugu cyarimo. Mu mwaka wa 2017 ubuyobozi bwa Idriss Deby Itno bwishyuye arenga miliyoni 2 z'amadolari nyuma yo gushinjwa gutanga isoko ry'ubucuruzi bw'amavuta ku gihugu cy'Ubushinwa hatubahirijwe amategeko mpuzamahanga, kuko ibiro bishinzwe ubutabera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabimuregaga. Muri Mutarama mu mwaka wa 2019 nibwo Minisitiri w'Intebe wa Israel yatangaje urutonde rwe mu gihugu cya Chad mu rwego rwo kunoza imigenderanire hagati y'Abayisilamu n'Abarabu hamwe n'igihugu cya Israel. Umwaka wa 2021 uko byatangajwe ku wa 19 Mata akaba ari we wegukanye amatora y'umukuru w'igihugu n'amajwi 79.32%. Byamuheshaga amahirwe yo kuyobora manda ya gatandatu yamazeho amasaha mbarwa. Uyu mugabo akimara gutsindira iyi manda akaba yahise yerekeza mu rwambariro rw'urugamba mu majyaruguru ya Chad, aho ingabo za leta zihanganye n'inyeshyamba. Deby yashyingiranywe inshuro nyinshi, aho bibarwa ko yari afite abagore barenga 12. Umwana we witwa Brahim yasanzwe yashizemo umwuka mu murwa mukuru w'Ubufaransa ku myaka 27. Ni umusore wari waragizwe umujyanama wa perezida mbere y'urupfu rwe, akaba ariko yaranashinjwe ibyaha birimo no kubangamira abayobozi bakuru. Urupfu rwe rukaba rwaratangajwe ku wa 20 Mata 2021. Mu itangazo ryatanzwe ni uko yapfuye ku myaka 38. Yari mu bikorwa byo gutsimbura umwanzi w'inyeshyamba mu majyaruguru ya Chad n'inyeshyamba zita FARC. Ese wumvisha amateka yose y'uyu mugabo wabaye intwari kugeza ku mwuka we wa nyuma? Ubaye utarakora subscribe wayikora ugakomezanya n'Inzobere TV Show mukunguka byinshi kandi byiza. Ikiganiro cyacu naho tugisoreje, naho ubutaha. Ciao ciao.